hak jingteng jong kakasi student union KSU ban kra work permit na kinong bela bar jela ki bawan menteri bela po kecela hak kharwai trik na tung arjar pusau ka KSU mairang circle harengkat ka KSU nong klau circle ki lapen long ke jinglai kra bar jela po ka thang eastern west khasil district dalor ka jinglap jong ka seng ki arngut ki nong tre bar jela ki batre han nong klau ki bombiang ki kot kisla ka seng klayo ban beru ya nyongut ki bar jela ki batre bela hatirot sing memorial hospital mairang namar ka jingle menti kontraktor ban penbiang ki kot kisla jongki te ki bar jela watla kala don kajing maham ka kerwo ka basai na ka seng ka long bakan nang yai peteng ban khanra na phang ki bar jela ki bawan ban trei hapo ka te ki than klem ki kot kisla ki bobyang bat ban kuntu yikin noi lam sinong bakin a ya ti kamon ban ye te lang bat ban nom ailat ki brio ki banabar bon wan muslia hapo ka dong ka than Nagaliang jungi kum ka KSU jong ki circle jong ki artery circle mat kum jur jong KSU si isi hi pro ka state me clear ne ka jala me clear jungi ni jule ya kani momen ki por na ka banta kum do ban kenra ya ki barjala ki bawan tre ne kita ki labor migrant ki bawan tre spo ki jeka ki jungi bawan kini ya ka bala ka sngi na ki produk persnam jungi apo ka dong ka thain ba apo ka chalai bro kowe ya kene ka sngi na kalian jungi ke su no class circle ki nong ket kam na kar baru GS jong ka mairang circle ki bangila poy kini ke jaka ke ba ki nong tre jong di barjala ki nong tre ni ki lebor bat ki jaka ki ba pentre la pentre di ki barjala kene kalian jungi ngilawan ban pe ki kot kisla ya bangi pe ki kot kisla ki don na prenjuki ki badon ki ba biang ki kot kisla mat ki don ro prenjuki ki bombiang ki kot kisla ki ya ki bombiang kot kisla na kaliang jongi ngilabe bat palino selo ka jong ka snong ka baki ki wan apo jong kene ki jaka jongi bat kumbang suong bang su yai ban hi baman ka pori ki pra do prasnam jongi kum ki pra khasi ne ki jai mendu khasi jongi ba lanu ringinam sha ban nginam ailat ki khar bagi man le try clip apo ka dong ka than ki jongi namar ngitip baru ban ngi kum kejing pen kan mau ban du kisnam khat kandai khat praspa ngamot banong khat praspa ar kandai jong banai april nombak klai ki sautrik jong april kadan kejing ki nai ko benta ki barjala ki bawan ban rung ha ki jaka ki jongi ne ki bawan le try kli ye ki jing tray ni ki bala ki sngi ki jongi apo ka dong ka than le po ki area kam tam ki area nong klau to kum ngitip ki story na du snam khat praspa ar kandai apo ki area nong klau jongi kadan ki jingle ka ba kraw ba ka bajur ba na ka benta kumno ban be krap ye kini ki jai ban ru barjala ki bawan le try kli apo ka dong ka than ki jongi te kum juru hapo jong ka eastern west ka sihili bro way but ha ka district but ha ka jalahi bro way ngia yele e gani na ka benta ban singan ka ri bagi jai ban ru ban singan ka long din ka long pateng ye ki khon ki ti jongi ya ka pateng ka banwan baro bat sakawe ru ni pen kan mau bat ngile e gani ru kum si benta na ka benta ban yai dawa ya ka ILP na ka benta ka jala jongi amar ni iba haduk menta kat nang mi singi por kinang ki ka jala ka jongi rang don hapreng ka jing terha na ka benta ki jingwan le trakli jong ki barjala bat na kata kadau ngile knang ikani na ka benta banyakun na ka benta banyele persya ye kini ki jai bendriu khala jaj ki bawan ban kusum kti lane ki bawan ban le trakli lane ban le mon le trai hapo ka dong ka than ki jongi umju ru kumbang ngilayo sngo ba ka sarkar me klia na ka benta ka MRSSA haus nam arjar khandriu lapas sikani na ka bentawan pentrikam dingi i ba haduk menta kam le i bat ka sulong tang sudon tang kijing tho ni ki kot ndi ka kampat ngimi i na ka takadaw ngi haban le e gani na ka benta ka jing sian ka jong ni hi bat nginum kwar lo no bat nginum kwar ban yu i ya ka long den ka jong ni ba kan so sat na ka benta kini ki borok ki ban yaji ki ban sayaji ni la ban ong ha ki por ki ban wan Tingi dawan ek sorkaru ban pentri kamno na ka benta ka ILP knang bangila ban yo ya kata ban yo ya kata ka security le ki jing singan jungi kum ki jai ban riu ret pai namar kum bangi iru bah ki por ki baladap ki infiltration check kit ke sarkar kalabu ndai hidup menta kum sumladon ki jing trikam kini ki infiltration check kit ki kelap ban kum jika songkai ki jaka yele kai nene ki jaka ki bami subun ki jing sniu ha ki tu jaka dan kata kadau ni pen kan mau ba dia pen kan mau na kata kani kenang ba
ngi ngis ngan hala ka jong kari bat nun ginu ki bala banwan yele na ka benta ka hok ki long try jungi hapo kari ba ka jai benriu khasi jungi hi brok we. जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रखरखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।